Njemačka trenutno ima više od 3 milijuna nezaposlenih, najskuplju energiju u zadnjih nekoliko godina i sve više firmi koje zatvaraju vrata. To više nije izoliran problem jedne industrije, nego nešto što se prelijeva kroz cijelo gospodarstvo. Kad se danas priča o Njemačkoj, još uvijek se često koristi ona stara slika. Jaka ekonomija, stabilan sustav, zemlja koja drži stvari pod kontrolom. Međutim, kad pogledaš što se stvarno događa u zadnje 2-3 godine, vidiš da ta slika više nije tako čista kako se predstavlja. Tu dolazimo do dijela koji se najlakše ignorira, jer ne izgleda dramatično, ali u biti objašnjava skoro sve. Formalno gledano, Njemačka nije u recesiji, ali taj minimalni rast koji se spominje u brojkama u praksi ne znači puno, jer ga većina ljudi u svakodnevnom životu uopće ne osjeti. A kad nema stvarnog rasta, onda problemi ne dolaze odjednom, nego se polako gomilaju i počinju izlaziti na površinu kroz druge stvari. Jedna od prvih stvari gdje se to vidi je tržište rada. Tu dolazi nešto što na prvu nema puno smisla. Godinama se priča nema radnika, fali, firme ne mogu pronaći ljude i da je zaposlenost stabilna. Danas imamo više od 3 milijuna nezaposlenih, rekord u zadnjih 12 godina. Ozbiljan je signal da se nešto tu u ovom sustavu promijenilo. Tu nije sezonski pad, niti neka kratkoročna recimo anomalija, nego pokazatelj da gospodarstvo više ne apsorbira ljude kao prije. Ako se pogleda šira slika, vidi se da problem nije vezan uz jednu konkretnu industriju ili samo jedan sektor. Njemačka je dugo funkcionirala na modelu koji se oslanjao na snažnu industriju, relativno povoljnu energiju i izvoz i stabilno globalno tržište. Danas svaka od tih komponenti ima svoj problem. I upravo ta kombinacija čini ovu situaciju ozbiljnijom nego što se na prvi pogled čini. To možda zvuči kao ekonomija na papiru, ali u praksi to je jedna vrlo konkretna stvar. Manja je sigurnost za ljude. Energija je možda najkonkretniji primjer. Iako su cijene niže nego u vrijeme najvećeg šoka, i dalje su značajno više nego prije nekoliko godina. To znači da i kućanstva i firme dugoročno rade sa višim troškovima nego što su bili navikli. U industriji to postaje posebno osjetljivo pitanje, jer čim su tvoji troškovi trajno veći od konkurencije, počinješ gubiti prednost koju si godinama imao. Možda najvažniji dio cijele priče, autoindustrija. To je sektor koji je desetljećima bio temelj njemačkog gospodarstva, a danas se nalazi pod pritiskom s više strana istovremeno. Od prijelaza na električna vozila i ogromnih ulaganja koje ta tranzicija u principu zahtijeva, do sve jače konkurencije iz Kine i do promjena na globalnom tržištu. Ono što dodatno zabrinjava je činjenica da se počinje osjećati pritisak na zaposlenost, što znači da se promjene ne događaju samo na razini kompanija, nego i na razini radnih mjesta. Kad industrija oslabi, posljedice se ne zadržavaju unutar velikih sustava, nego se šire dalje na dobavljače, manje firme, na cijele regije koje ovise o toj proizvodnji. Upravo tu nastaje onaj širi osjećaj nesigurnosti koji se sve češće spominje među ljudima, a evo pričali smo o tome i u neki od naših prethodnih videa. Paralelno sa tim imaš sektore koji izvana djeluju stabilno, ali iznutra imaju ozbiljne probleme. Recimo ugostiteljstvo, to je dobar primjer. Restorani i kafići rade, ali realni rezultati su slabiji nego prije. Troškovi su značajno porasli, a razlika između prihoda i stvarne zarade sve je manja. Mnogi rade, ali uz puno manju sigurnost nego prije nekoliko godina. Možete vidjeti po medijima malo nekakav lokal, konkretno u Minhenu, se zatvara zato što više nisu rentabilni. Troškovi veliki, a marža sve manja i manja. Kad se na to doda rast broja firmi koje završavaju u stečaju,
postaje jasno da problem nije samo percepcija, nego nešto što se konkretno događa u gospodarstvu. U biti tu dolazimo do dijela oko kojeg se najviše ljudi razilaze. Pitanje ukrajinskih izbjeglica i socijalnog sustava u globalu. U Njemačkoj je više od 1 milijun ljudi iz Ukrajine, pri čemu veći dio njih prima socijalnu pomoć, jedan dio se uključio na tržište rada. To znači da situacija nije jednostavna, niti se može svesti na jednu stranu. Ali taj trošak postoji i on je naravno dio šire ekonomske slike. Neki podaci kažu da po osobi taj iznos je oko 4000 eura mjesečno, pa pomnožiti to sa milion, pa sa brojem mjeseci i tako dalje. Uz to ide i pitanje financijske i vojne pomoći Ukrajini gdje se radi o desecima milijardi eura, što dodatno pojačava osjećaj nelagode kod onog dijela građana koji uspoređuju vlastitu ekonomsku situaciju s tim izdacima, posebno u trenutku kad i sami osjećaju pritisak kroz troškove života i sigurnost na tržištu rada. S druge strane, politički argument ide u smjeru da bi dugoročne posljedice bile još teže ako se ta podrška prekine, što cijelu raspravu stavlja između kratkoročnih ekonomskih problema i dugoročnih sigurnosnih procjena. I bez obzira na sve to, jedna stvar se nije promijenila. Taj rat i dalje traje. Nema baš nekih super ambicija da se nešto tu napravi, da se taj rat zaustavi, da prestane. Prije svega zbog ljudskog stradanja, a onda samim time i ove ekonomske posljedice bile bi blaže. Sad tu naravno imamo i rat na Bliskom istoku koji dodatno komplicira cijelu ovu sliku o kojoj govorimo u ovom videu. Izrazito viđeno u Njemačkoj. Kad se to sve spoji, dobije se slika Njemačke koja nije u klasičnoj krizi, ali definitivno više nije stabilna kao prije. Imaš kombinaciju slabog rasta, pritiska na tržište rada, problemi u industriji i općenito osjećaj nesigurnosti koji se polako širi. I zato pitanje više nije je li problem stvaran, nego koliko duboko ide.